Khublai lok kani kajing wan ya linti jing ni si penusla kan de kesian ke beningkong ke bang wan le video ni penusla ngidon mentah halenti bani kenu wi ba tayar bor ten song napo penusla ngatrai bun na pi iba nang ni napo penusla ki YouTube hai bat ide iba belap sna penia yoi kini ki LED bulb be isna hi te mentah singi kendai ke jing le kenu jongi badi bal pi kwa on pe ini video ke ba detail bangi ni kenu badi sepet hapo ke channel demi kalian mo channel kemai terima kasih kan long ka pedeng ke jing yalam nanti jong ini kong hang ni kong daya pira kharseti iban peni kendo ini bat iba ko nga pernah bunyi light bulb jong ini LED bulb jong ini du bal ayat yo bas ni si punrlang trai bun pedeng juga pe ini video ru pila ithit ki bulb jong ini ban le pempat thi sathiat no mo udut dengan sapatai sibet hai pila banyo kenang ba piru pila banyo bantiet mo penurusla Tinuruslah Songsu Kenang inang Kelanya lari ngonrak nang ini gitu Ini dudus subah ja nak selam mentah lawan pai biang Ni ba sempang nang ni napa penuruslah we ni ponok jang ki bang bisik lu sum ta pas nang ye le pi poya lenti nang ni penuruslah kan ma pi kwat dan kam xerox dan kam yu de pi la bana ini Katrai no pun lagi itu bhai itu. Te vai di iru nai kai hang ni hapo Riwar College. Te vi don kam ban xerox epic sabana buka juga sempang. Absah hendak. Ngakwa ban peni pi kumno ban penpo ya kadur kumbalai. Dah kenekin ke Uptan face wash. Kani face wash badan hapo deki ingredient berpenan kami teman hendai hayeng berpen pelangi kedor kham tam nilai hak singi tho ban penpo bat chendrang bat kantai. Bat piru pila ban po bat pum ko mak singi tho dak ba pisai dak kenekin. La pem pai tho rom nilai pila ban sai. Badan hapo jongka yu chendrai badan tegi anti inflammatory and antiseptic properties berpen khilungi ke snedo bat yadai ke jingran teman klam di por. Kadan lu saffron badan iki antioksidan ke berpen yarap ya ke snedo bat penpo natural ya kadur khmat kadang ni walnut beads ke baweng no ikidat cells nak snido bat ke pini pressure ya kadur kadang ni carrot seed oil ke baweng ni kitan bat ki spot nak snido nadu mangle ni kong sungthu ik jingkala kadur kala pum kumpul laj kani kalong penan kami baro jai ki snido bat philan penan kami ka ru man da kesngi hakani ke jo ke range jo ka mama earth Uptan face wash pinioru ya ke Uptan face mask kani ke range kan IP ya kata shadi wala glow every day Penan kami code CF 2022 na bata 40% discount yakini produk kan bu ikaling hapo description. Kamamawad ontang bakadi hendrai ka thungding ru man kapor bapithiet yakini ki products. To kin ada beteng yang no. Berlaj. To ngidon mentah ni kini di umkor bat ini way ni ki lesila penong no ki belawan ra 6 na bata ka dong than chini ka penusla di kamtam ni ka kinong song ni umkor kini pe ki ka video ka bakam benya pilang sepet japo channel di megalian mo ya ka jinge keren bat iba tayar hang ni bat ka kam ka jinge bi ile na du menu isdang bat kenta terter bat kalong ki ba khlai ngap ba su sarong ru huju kopor ba don kum kini ki balong lokal di besna nang ni ngaru dari ba lapkan tangam kamde ba ngala don pa hajimut no besna bulan tambah din lah ngala yo ilang ba jong ki YouTube channel em tu ya tikut komle ti ka shop mesin punya ti ka shop mesin tu persang ka persang suana yeng ting beradu ka persang bale alin kilong nak kata ka daw la da do pulai yeng di berkurang aja ya kamtam ki kena samla ki bang ya bun ya ut ya nam ya ka kam ke jam henry pat dan teng tang ka basu do la juru kala long penman dengan kamu. Kalami kam penman. Sosne saya begitu kita ke bompat dan kelat. Kidang suem baik dalong berkejuk ke ba sispasna mencua. Baik. Tekajing saya kadai kowe ke ba kalai kadai kowe ke ba ajing saya. Tekajing saya tang ba UI banyak banyang tekajing saya wajib mut kat. Ke ba smutanat pelat kelong baik. Inang kini barok khoi napo YouTube. Napo YouTube. Nah tak ada YouTube sibun. Helikopter sem. Siapa nama? Happy ya. Awi. Ya? Ji ya. Ah itu.
Nga di Spider-Man. Oh, ngate ong nga di Spider-Man. Nga di Spider-Man. Ya, mga nga di Spider-Man. Kani di kayo yung iba tunsong bat iba Jeff ni daw ni. Kani di umkor po penuslah bingin yo ban ni pek ya karukom shna jongki ya kini ki LED bulb ke bagi gisnahi ye. Tika hadu mentar ba nga ila da likhit na po dukan yo be di ban company ban bar. Tenre kanang di kesin kebening ko mga ngayo ngo bakin shnahi nang ni nang po penuslah bat ki penyas ni si pila penyas yo jadi. Nang tungur, ngapalang, bat hanep lahir ya. Kamu sisulong pat poy deh. Silang pat poy. Sedang wat lat entar ban. Kan sopoy ya. Kan sopoy. Silang. Kani yang ni ka laban nong kadi ke factory jong iba. Ka dan lut brok hanya ras dong duduk kini ki boli berit hadu ki bol te balik se tang mai iba laban itu bila ban sutu. Barbun ni kini ki tiar di bawah rabin na bar. Ni selong sngo kumba ngidu bon ki tenre khantam senile sepo penusla wa ka delivery ru kampai tenre ki dang laban le kan ni ki de ba phile aba lanya ka ba fishna ki bol Koi te nga hikai school. nang ta Te tang katahi. layo hi no hi school basta te wa kam stran si shu kalong ba ini iba di senior jonga na po school ti bangim pa ji kenu nang ikenu rum tas ngi kalong ka jing yo mensiem ko bakraw ba ngidei ki product na yang bari video na po yang bari kenma mi krekot ba ban ya long ka jingan mensiem wi we par khamtam kum bolong iba hang ni in contribute ai ngin ai skim lang salang mo daya pila jo skone mata school yang bari kumro minte video school yang bari bro ko berthai kilate blo kini bari bi pe jani le kim padete ki bantip no bagi kena yang beri gile gini ke bro khat wei nong ring video pada wei nong sharing video kenyang beri ke di ke school ke bayo ilo na dong sedong sitting karum dan kaman sew dapat nyau senam jing pulin ro kelas 6 do kelas 12 GNV ki bangi mio ang do school lain nas teng banian bat ki janyirit tekani di ka jaka hang ni bro khat peng download hang ni bro i kamera i berit ba ten re nang ni ipen mi ya kini ki LED bulb barok ki baki supply sepo nong tenger Nong tingur. nong tungur nong ta Palang. lapalang pada pendusla tidang tang lai teli mata kisnong baki ki le te le se ngindang isu-isu na ni sekhmat ba sesukun ma patang na kerteng hi banyar oh so ngana penida kani fi bandup kami itu ba banyar LED tela de phi kwa ban wan thiet ru phi oi saiwan khnang na silong wan thiet nei na po penusla mo nomor ba menta kini ki de ki limited edition kini bro khai di phi ban thiet na sabar be Hapan tiyan sebab bet. Hapan na sa kanya ka solution. Kanya ban upload ka hit. Nomor ba. Kini tang la hamjor ka hit kumur kini ki. Duno kini ki. Chips. Batatam la sira panong automatic. Lai pojar. Kawin ka machine. Ti mde tang kawin palong. jika koi ke machine kan no kalaban produce kan unit itrai Ti ki automatic te sisingit lagi hajar lip. Bombyang dari bombyang kalimal lang hi. Nang asu ngi penmi sibun. Duna pre kayu ti muto hi. depet dir komple fi de makeup ra ba man badang nang snar tang lockdown ikap ko balale slam Ngidang persiang him taban kentu ya di para samla mo. Para bay wat ikakam para yang ta nono por baki sung laj por man bagi min ai ke training kiru sama makiru kin yo ban ban penyak jauh langnya ki mar ban ki ban kan ni katani ban makiru kin ya dimentrai tadi layo belaj Em dele ra. belaj banyar Em dele. Sayo bisa dia bisa palai po. sepalai pau ni Sama yang em nonton sim. Em kanya. daya de pi du bol ayeng ni sewan chim penang ni ta Lisbon mo Lisbon ni tu lah the best part toh Lisbon pi pi pe nyu pasdang nu bukut ngidan hang ni nang ni na po umkor na po penusla sisi ni video kaba detail kami yo ban interview iba tayar te kandan hapo ka challenge ka demig halian ngan sabu ikaling po description kajing ekran ka basani bahabat i yakar komtre kom kata nadong sedong nang ni na po penusla sisin kubisibon se Respon. Sampai ke video jeng Ferdi. Code Freeman. ngilayo on penher helikopter nang ni kalau i besnat ka bitrat kisno ka thaw sikin do biang mat pi hakui pat video nak ni ka juga sama mo kubisibon